Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri ino nkuru igira iti Musenyeri Dr Mugisha Mugiraneza Samuel wayoboye diyosezi ya Shyira yatawe muri yombi. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Musenyeri Dr Mugisha Mugiraneza Samuel wahagaritswe n'itorero ry'Abangirikani mu Rwanda ku buyobozi bwa diyosezi ya Shyira. Uru rwego rwavuze ko akurikiranweho ibyaha byo kunyereza no gukoresha umutungo wa diyoseze mu nyungu ze bwite mu gihe yari akiri umuyobozi. Mu Gushyingo 2024 nibwo umushumba mukuru wa EAR mu Rwanda Dr Rurambanda yahagaritse ku mirimo Musenyeri Dr Mugiraneza Mugisha Samuel wayoboraga diyosezi ya Shyira kugira ngo akomeze hakorwe ubugenzuzi ku bibazo by'imiyoborere n'imitungo bimuvugwaho. Ibi bibazo Musenyeri Dr Mugiraneza Mugisha Samuel avugwaho byatangiye kuvugwa cyane mu ntangiriro z'umwaka 2024 ubwo bamwe mu bapasiteri bo muri EAR diyosezi ya Shyira bari bamenyereye imikorere y'iyi diyoseze bahindurirwaga imirimo n'inshingano bigafatwa nko kwikiza abashakaga kubangamira imigambi ye. Kugeza ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera mu gihe iperereza ku byaha aregwa rigikomeje. Inkuru yacu reka tuyikomereze mu karere ka Rusizi aho hari inkuru igira iti umunyonzi yaguye mu mapine y'ikamyo igenda arakomereka bikomeye. Mu ma saa 2:40 z'igitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 20 Mutarama 2025 umunyonzi yinjiye mu mapine y'ikamyo ubwo bari bageze ahamanuka arakomereka cyane ku kaguru. Iyo mpanuka yabereye mu mudugudu wa Gatovu akagari ka Rebero umurenge wa Nzahaha mu karere ka Rusizi ubwo igare ryavaga mu murenge wa Gashonga ryerekeza muri santere ya Bugarama rigwa mu modoka yo mu bwoko bwa truck Mercedes Benz nayo yamanukaga yerekeza mu Bugarama. Umwe mu banyonzi bagenzi be bakorana mu muhanda Gashonga Bugarama yabwiye Imvaho Nshya ko ubwo uyu munyonzi yari ageze muri icyo gice cy'umuhanda kimanuka cyane binatewe n'uko icyo gice cy'uwo muhanda Kamembe Bugarama cyangiritse cyane, yashatse kunyura kuri iyo modoka yari muri imbere y'imodoka y'Abanyekongo yazamukaga nayo ishakisha aheza inyura imukomaho ahita umuhanda agwa mu mapine y'inyuma y'iyo yari muri imbere iramukandagira ku kaguru. Yagize ati ni amahirwe yagize ahubwo yari agiye kugushamo umutwe akaguru imodoka yagukandagiye bikomeye ku buryo bamwe banavuga ko kwaba kwacitse. Polisi yahise ihagera umunyonzi ajyanwa kwa muganga nta bindi twabashije kumenya. Umuvugizi wa polisi y'igihugu ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yavuze ko iyo mpanuka yatewe no kunyurananaho nabi byatewe n'uwari utwaye igare yakomeretse akuguru bikomeye akajyanwa mu bitaro bya Kibogora. Ati mu gihe yanyuraga kuri truck Mercedes Benz yari muri imbere yananiwe kuyobora igare neza agwa mu mapine y'inyuma arakomereka akaguru ajyanwa mu bitaro bya Kibogora. Yibukije abantu bose kwitwararika mu gihe bakoresha umuhanda kuko impanuka yaba isaha iyo ari yose haba mu muhanda w'itaka cyangwa uwa kaburimbo ikaba kandi yaterwa n'umuntu wese utubahirije imigendere myiza yo mu muhanda. Reka tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho dusanga inkuru ifite umutwe ugira uti M23 yigaruriye umujyi wa Minova. Umutwe wa M23 wamaze kwigarurira umujyi wa Minova wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kwirukanamo ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abambari bawo. Amakuru y'ifatwa ry'uyu mujyi muto uherereye ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu yatangiye kuvugwa mu ijoro ryakeye mbere y'uko M23 yemeza kuri uyu wa kabiri. Amashusho ari guhererekanwa ku mbuga nkoranyambaga yerekana ingabo za M23 zigendagenda muri Minova mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri nyuma yo kwirukana abarimo FARDC, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ifatwa rya Minova risobanuye ko kuri ubu inzira y'amazi
ndetse n'ubutaka yahuzaga umujyi wa Goma n'ibice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo ifunzwe burundu. M23 kandi kubigenzura ibice bitandukanye byo muri Sake na Masisi nabyo bisobanuye ko kubiturukamo ujya i Goma bidashoboka, ibikomeje gushyira mu kaga uyu mujyi usanzwe ari umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Abakurikirana hafi intambara ya M23 na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuriza ku kuba ifatwa rya Minova ya M23 amahirwe menshi yo kuba isaha n'isaha yakwigarurira umujyi wa Goma yamaze kuniga. Kugeza ubu uyu mutwe uracyasabwa kwigarurira ibice byinjira i Goma unyuze muri teritwari ya Nyiragongo, ibyaba bisobanuye ko inzira rukumbi isohoka i Goma ku ngabo ziyirimo yaba yerekeza mu Rwanda. Turacyari mu makuru hano Kumena Official n'ubundi tugiye gukomereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari nayo nkuru tugiye kuba dusorezaho. Ni inkuru dusangayo ifite umutwe ugira uti Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igiye guteza cyamunara imitungo yose ya Nanga wihuje na M23. Minisiteri y'Ubutabera ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko igiye kugurisha muri cyamunara imitungo yose ya Corneille Nanga. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isanzwe yarafatiriye imitungo yose y'uyu mugabo hoze akuriye komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kumukatira urwo gupfa azira kwihuza n'umutwe wa M23. Mu Ukuboza 2023 nibwo Nanga yihuje n'uriya mutwe ndetse n'indi rwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi bashinga ihuriro ryiswe Alliance Fleuve Congolais abereye umuhuzabikorwa. Imitungo ya Corneille Nanga Kinshasa yatangaje ko igiye guteza mu cyamunara irimo hoteli yitwa Castelo iherereye i Kinshasa, inyubako zo guturamo enye, amagorofa 2, inzu yari icyubakwa ndetse n'ikibanza. Kinshasa ivuga ko amafaranga azava muri iriya cyamunara azahabwa abagizweho ingaruka n'intambara ivuga ko u Rwanda rwayishojeho. Reka dusoreze aha ngaha aya makuru yacu, nizera ko yamashije kuba mugubwa neza cyane. Mukande subscribe abatarakanda subscribe, mukande kuri like ndetse na comment kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru agezweho kandi muyabonere ku gihe. Mubwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Bye bye.